Kapoy og paminaw, no? Kapoy mo? Mao gina basta pulong ganis Ginoo ang atong paminaw niya, medyo taas-taas, kapoy. Pero linibakay, wa gyud kapoy. Kana bang pulong sa linibakay? Labi na gyud inigwali karon, kapoy, duka, no? Muna dinala sa nako taason kay taas man kayo ang ebanghelyo kay sa tinud-anay gikapoy sa kugbasa. Pero ang tan-awon ganis pare kanang mga TikTok asos bisag kadlawon pa. Labi na kanang mag-isa-isa sa sayal, stilan. Honong na taning mga yawan onoy. Unsa may pinakasentro nga punto nga akong ipaambit kaninyo, ang nindot jud kayo kaning niingon si Kristo, ako mao ang tubig nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Ang moinom kanako or moinom niining tubiga din agyod uhawon. Matod pa sa mga medical experts, ang ato kunong lawas made up of water. 75% man tingali water. Kung kuhaon ng 75%, pilay mahibilin? 25%. Mao na kana bitang kuan kana na ang tao nga ikrimit, nauso mo sa ning kremisyon, pero ay mo pagpakrimit ha. Extraordinary cases ra naunta ang kremisyon. Kay nga tong lawas temple of the Holy Spirit man eh. So ayaw lang ipakrimit, pero gusto jud ka magpakrimit kanang imong tupad dako-dako man ano. Pagkuha dito kanang kabo bitaw nga para kaligo, isod kuno na masod ba? Dili no. Pero inighumag krimit, luagra. Ang atong abo ba, luagra kung isod anang kabo nga para kaligo. Gamay ra jud kayo. Ana. Giling nga imong tupad. Ing na tubig ra ka. Tubig ra. Galabi nimo tubig kanang imong naong nga sigihan nimo paputi-puti, tubig ra na. Kanang imong lawas nga imong yung ipaslim-slim, oy tubig ra na. May pag-imo nang padakon kanang mag-rice terraces ang bilbil kay. Total inigingon lang, uy kadaghan na gud nimong bilbil day, kadaghan na gud ani ka. Tubig ra man ni. Ano? Katambok na gud nimo ya, tubig ra man ni. Unsa man gyud tinuod nato nga pagkatao, wa dinhi sa lawas naa sa kalag. Bisag unsaon nimong tagbaw og kaon or inom og tubig para sa lawas, di gina matagbaw. Muna katong atabay nga gikawsan sa babae ingos Hesus, sige mog kaos dinhi, uhawon ra man gyapon mo. Imna ning akong tubig, di ba din agyud mo uhawon. Yang anong di naman uhawon, kay matod pa ni Hesus, mahimo mo ang moinom ni ining maong tubig, mahimo sang tuburan sa tubig. Kanang tuburan di ginauhawon kay nga naman sige magdaghan mang tubig, awas-awas guna. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na siya pwede kog patuburan sa imong tubig, ganahin na. Ing na pwede ka mo patubod sa imong tubig nga rin ako. Adi gid mo mulingi, ako nalay sulti ninyo, pwede mamalit mo slot. Kana bang nanamagin mo natigom ba? Pamalit sad mo eh. Congratulations sa nipalit. Ang tanan nga namalit og slots, pasabot ana nidawat na sila ni Kristo. Kay kanang wa mo dawat ni Kristo mga daw gid na. Ang huna-hunaon nila kanunay ang ilag yung kaugalingon. Unsa nalay akong kaugmaon ug ipalit ko nig slot karon, unsa nalay akong kaugmaon. Para rabanis akong anak nga nag-eskwela, para rabanis akong maintenance nga tambal, para rabanis sa akong unsa pa diha pagparibans buhok, para rabanis pagpalit akong bag-ong gadget, para rabanis pagparenovate sa among balay, para rabanis sa pagkural aning among balay para di na kaagi among mga silingan kay nabantok na gini among agianan. Ana,
pulos gyud ka og galingon. Nya unsa may mahitabo kung pulos ka og galingon? Matud pa ni Hesus, uhawon ra gyud mo balik. Nya gipangutana din si Hesus iya mga tinun-an, kauna ingon si Hesus, naaman ko'y pagkaon nga wa ninyo masayri. Ingon siya, unsan ang pagkauna ka, no? Gisulti din ni Hesus, ang pagkaon apil na sad ang ilimnon nga akong gikaon, mao ang pagtuban sa kabubuton sa akong amahan o pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Muna, balikon ako, kanang tao nga magsigig sunod sa Ginoo, sama anang pagtabang sa mga nanginahanglan. Unsa may mahitabo nila? Pirmi ginang kontento sa ilang kinabuhi. Kana bang makafeel na sila wala ka nang hahanapin pa. Kinsa ninyo dinhi ang kana yung murag kontento gyud kaayos iyang kaugalingon, taas ang kamot. Mga yawan on pagayo mo. Kinsa dinhing banaha nga kontento gyud sa iyang asawa, taas ang kamot. Oh, very good. Sa ato pa kamong niisas kamot, wa gyud mo kasuway nga nasuko mo sa inyong asawa. Wa gyud mo kasuway nga nakayaw-yaw mo, nakapangluod mo. Very good. Ug nakasuway gani mo, bakakon mo. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway og gumbol or kasuko sa bana, ta sa kamot. Ayawan on. Kanina lang basig na ani. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kasuway og gumbol og pangasaba sa mga anak, ta sa kamot. Kana inyo man ginang anak yon, hinimo giutong man gina ninyo. Wa lang gyapon. Atong balihon basin pag igo-igo na ni, kinsa dinhing mga anaka nga wa gyud kasuway nga murag nang luod or nasuko sa ilang ginikanan, ta sa kamot. Ang mga anak natakdan sa kayawan on. Ato ay usa. To aday usa dito, ambot di ba sa kana bakakon umutaan. Kanina lang, kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kasuway nga nagumbol sa inyong pare, ta sa kamot. Mga naong ninyo. Nagsige naging anasad, taas na sa kaing misa. Anasad, slat na sad. Anasad, palingi-lingi o na sad ta. Man mong mga yawan on God. Reklamador. Reklamador. Na. Pero sa inyong pagka-reklamador, nabiasad mo'y nahimong kaayuhan. Palit ba mong slat, no? Mga asawa, ngadtos bana ngadtos asawa, mga ginikanan nga ris mga anak, daghan kaing problema mga anak ngadtos ginikanan. Ang wa roy problema pari na lang yun. Kay kada na mo dupa, kolekta dayon. Pero naagyapon mi daghang problema na nga stress, nagdepresyon na ang kadaghanas ang ubang mga pari o ang mga madre nagdepresyon. Pareha ra gid ta. Muna kinahanglan ta og joy. Muna God's protection, healing, and joy. Nya haron available sa tanan tag 100 ra per slot. Nya 45,000 ra ka slots ang atong gibaligya. Sa ato pa og kamong nanambong dinhi nanimba og ang atong mga online parishioners nga niabot og mga 1 million. Ato bang mga online parishioners abot sobra ni 1 million. Og mamalit mo tag sa kaslots, hibaw na mo pilay atong halin. Kaning 45,000 kaslots, usara ni ka oras. Di ba? Pero kay mura mamog ni hinuktok, pasabot mura. Way klaro mahalin tani dali. Kamo na nay mag-igo. So usara na ka snacks, di ka mo snacks, wala, slot na. Nya usa ka semana katulo ka di mo snacks, tulo na ka slots imong mapalit. Nya tibuok na to mga online parishioners dili mang snacks. Nya mo palit sa slot. Wala. Human na ang 45,000. Kanindot unta no? Nya nganong ako maning gisulti tungod kay si Kristo nagpasalig, kung mahimo mo, kung maminaw mo sa akong tingog,
Matud pas atong tubag sa Salmo, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Nganuman, aron mahimo dayon mong tuburan sa tubig nga makaluwas, tubig sa pasaylo, tubig sa paghigugmaay, tubig sa pagdinawatay, tubig sa pag-inantusay o pag-alagaray, tubig sa pagdaig dili pagpanaway o pagpanglibak, tubig sa kaputli dili sa kalaway, tubig sa pag-antos dili sa kasuko o uban pang mga tubig nga Diosnon. Kanindot anang tubiga. Sige, katapusang lingi. Ing na sugod karon paagasan na tikag tubig. Sige, ing na. Nasugod karon paagasan na tikag tubig. Pasabot ako na kang paambitan sa Ginoo nga niya nako. Hinaot paunta. Manindog na ta mga Diosnon.